ekitureetaha no kureba nti twatunda ninga twayoreka b'amasaruuni ko kubashemere kuba nibetwaza mu saruuni no kuraba nti bayishindwe kuba nibafunamu mu saruuni. So nicho kureba tupataninje na Wonders Products Uganda Limited. Wonders ni company ekukole bizigo byishoche, nekole bizigo ebyensusu ebirusu ebya skin. Ni company ekukole bizigo ebyokurongosa amaju okurongosa saluni zitu nkenda birwamu naki ebyokoza byona neba nebikora kine ebikora. So mostly turiyo tureba echa hair care erizo abamasaluni cyo twabetera bamanye nko kubarafu no mu kizigo cya Wonders. Wonders ne kizigo kirungi, ekizigo eki kishunshurwe kine products range zone zishoche kureba nto muntu wano mukozesa umusaluni wino kwa no kozesa Wonders. So kandi emiganyire ndije ryo mu federation no kureba nti twakwatira hamwe obumwe government orijo tusaba sente zite za saluni za sako ezo kwekurakuranya government eshazireho yekereza yatwa sentezi eze kuhengo mu bumbi nka 10. So buri saluni tuzakwa ntukora ninga turiyo ntukora sako parishes eza ha parishes kurenga ngo buri parish erimwe b'amasaluni yona yabanehikwaho akasenta akakarya higure emitwaro ya miliyoni 5. Wonders Products Limited ni company area home Uganda, owned by Ugandans, erikora hair care, skin care and home care. Skin care twinemu amasta go kwesiga, twinemu sabuni. Home care twinemu liquid detergent, hand wash nebindi bingi. Eshaheji turuho aha because of hair care. Hair care nekizigo kishoche. Izoberi twataniise na federation y'abasaluni sibono mu ihanga turiyaha kwegesa abasaluni ekizigo kya Wonders okukikora. Turiyaha kwegesa abasalunists kubereka ngo tubakwetaga kuyiha quality heru. Quality already ntugikoraho mu Uganda. So far ekikozirwe tupataniringe na federation twa sponsoringa event season ihanga lyona. Tunza kutambura nabo step by step kureba ngo buri omwe bamwegesa ekizigo cya Wonders okukikora. Ntushaba abanya Uganda mwongere kutagira company egi ni company yanyu, ni company y'abanya Uganda. Ni mukimanya neba tuyihanangiriza burijo to build Uganda by Uganda. Kogure ekizigo cy'abanya Uganda no wayembeka Uganda. Mbwentu antu bashaba abanya Uganda mutagire mwengero kagira Wonders nekizuta cyanyu. Na nyanangiza munya Uganda wena testing ekizigo kitu noza kutugambira mazima toraze kugura ekizigo ekirugiro munsi za heru okasiga ekizigo cya Wonders. Wonders ntwemerera ngo it is international quality at an affordable price.